Selamat pagi, pagi. Malam habis hujan, cuma gerimis. Pasar Cirakah, keren pasarnya. Oh, keren. Pasar Cirakah. Cirakah. Oh, pinggir sawah. Nyari barang. Ya nih, foto nih, videoin sambil belanja. Tuh. Oh. Buah-buahan. Ukur aja lah. Wah. Saya bubur bu, bubur merah. Nyong, oh nyong. Oh pasar. Bubur merah 1.000 katanya. 1.000. Burung antri yang mit. Oh antri ya bang ya. Dari bang ya bang. Nah bang beli. Gangsal nggih? Nggih 5.000 nggih. Bubur apa telu bubur kasar loro. Antri yang beli. Antri. Jadi keder. Antri buburnya nih. Kalau 3 nggih Bu. 3. Berjalan lah. Tuh. Aduh. Di pinten Bu tahu Bu? Tuturan pinten, Mbak? Tuh susur. Dina
Tuh ibu yang jualan. Terus. Tahu bu? Tuh. Silau. Nggih. Tuh. 10.000 pinten? Nggih nih. Pasar. Pasar apa, Bu? Napa? Maaf nih. Pasar apa, Bu? Pasar apa namanya nih? Pasar Sinorjo. Pasar Sinongrejo. Nggih. Oh, Pasar Sinongrejo. Draka pasar Draka. Pasar Oh, pasar Pleko Kecun. Drakah Sinongrejo. Nggih. Oh, nggih Drakah, Jerak. Sampeyan pundi? Kula Klaten. Klaten. Nggih, Tulan-tulan. Dadi napa? Nembe tulan-tulan. Tulan-tulan. Nggih, Pasar Jerakah. Sinongrejo. Sinongrejo niki dalem. Oh, Sinongrejo Kebumen. Kotane Sinongrejo. Oh, Sinongrejo. Oh, pasar. Terima kasih. Klaten. Assalamualaikum. Wah, Klaten Jawa Tengah. Waalaikumsalam. Sampai jumpa lagi.